80 yıl uylanmamız 45 yıl oldu. Kol çalıp koyalım. Var oğlumuzda. Siz atınız kim? Atınız kim? Caylo. 43 yıl oldu. Niye aldınız 43 yıldan beri? Alışığına gerek var. Benim başımdan bir taç. İsim yok mu eke? 43 yıl. Oo 43. 50 yıllıklar çok endi. Okunu бүтүп эле тентектик кылып үйлөнгөндөр болгон эмес беле. Эми чырдын башын аял кишилер баштайт. Канча балаңыз бар? Bir kız, iki oğlum var. Кудай кут кылсын үйлөндү беле? Үйленген, Кыздар үйленген барыптен. турмушка чыккан, Кудай кут кылсын. Сиздики канча? 7 balam var. 4 kız, 3 erkeğim. 4 кыз 3 эркек баарын турмушка азатып үйлөдүңүз. Oğlan bir balam kaç olup kalan. Hazır 2 erkek, 4 kızım var. Bari üylönüp jaylangan. Бактылуу эне экенсиз. Кол чалып коелу. Батыр эне. Опа, батыр энеси да даже. Ооба, кол чалып коелучу. 4 erkek, 1 kız. Мен эле экичөөнү үйлөбөйдүм окшойт. Калгандар. Kız 4 erkek, 3'e üylöngen, 1'e üylönelek. Kız da turmuşka çıkan anı bilesin de turmuş. Алардын баарын узатпадыкпы? Атыңыз ким эле жеке? Gül Salima. Гүл Салиман жекеңиз. Аял кишилер баягы аял кишинин ишин, эркек кишинин ишин алгажылышы, аял кишинин турда чоң өбөлгө кылышы деген бир жакшы кет бар. Дагы бир нерсе бар. Мен ушуну көп айтам. Аялың менен 6 саат айтышсаң, тамада болосуң, 6 саат айтыша албай калсаң киряк кетесиң дейт. Азыр мындай кылабыз. Сиз бисмилла дейсиз дагы, Кудай сактасын дейли. Эми кичине бугуңузду чыгарып алыңыз. Мүмкүн кээ бир классташтар менен бийлеп койгонго бүгүн жиңиңиз келип калган учурлар бар. Урушасыз. Ар бир шакка кандай немесиң, кайда жүрөсүң, эмнеге мындай деп чыгылып өзүңүз кете бересиз, кеттик. Hasanbek, oğul kulak, sol kulağından kanday memesin, ne kıldın, geçkesi. Cevap turalım. Şaşpang. Soğuktu anan kütesi. Orduğa turalım. Şaşpang, şaşıp atalsa. Kayra bir başta kurarı. Repetisiyon, birinci başta kandık kılıp atasız. Şaşpang, Ar bir kadam sayın birden uruş. Köptön sizlerde ayırır. Bu kadam jetpeyt sizlerden uruşka. Bu asele, bir 10% gettik. Bismillah, bir adam bilen birdi. Hasanbek, kanday memesin. Bugün aygay tentiklik kıldın. İyi. Taş kestiler şunda şoğulun. Bugün aygay aşıp ettin. Bu kanday, ne degen emesin. Bana geldi. Rahmatı çıkıyor. Orada duralım. İyi, oşunu aytalı ayal odası. Oylana vergilesiler ecekeler. Baştan sen batıreni o jetip alan duruş. Oşol Arap. Gülcemal eceken. Avuşkan menen. Aytacağız. İyi. 7 balam var endi uruşay ne? Uruşunuz. Yaxşılap tur uruşup. Oңой төрөнгөн жок таларды эле бериңиz. Жетип аланын бирөөнө жардам берген жок. Билем ошону. Jayloşka, kayda jürösün? İmne geç geldin? Camatına geç kaldın mı? Kayıp çam gelesin? Maştan Mikrofon. kayıp karnap gittin ya! Vay ke. Atına boldu mu ança tur olmaz keçke. Жакшы, сол мыкты жигит, мыкты. Кыйын экенсиз. Да бир жолу. Жарабайт деп уже эл алымсынбай атат. Народ требует, Сиз деген урушуп жүргөнүңүздү билет окшойт көпчүлүк. Бул болбой калды окшойт. Байкем жайлоодо эле жайылган байкем бар экен, келиңиз, кеттик. Aytaylı. Кеттик кайра. Yaylo, kayaka vardın? Başlarını kayda aylap gittin. Camatlıların saldan kayda jürösün? Bayağı geçke getip kaldın mı? Gittin bile jürösün ya! Hoppa, kol çay koyalım. Ejем батыр эне дейли экен, рахмат эжеке, бар болуңуз. Ejemдин жакшы сөз сүйлөгөнүн уккам. Баягы алтындан экен тишиңиз, биз деле сиздей тишибиздей. Келиңиз эми. Бүгүн урушкан өнөрүңүздү көрсөтүп бериңизчи. Kettik, bismillah. 1, 2, 3, kettik.
Билесиз беле урушкан не? Микрофон жакын кармайсыз, микрофон. Кандай айтпаш керек? Айта кой эми. Сен деп айтам, телефон чалып кечинде түшүндүрүп коюм, ошерсиздер кабыл. Кулай ата урушканды билбеген айымдарды биринчи көрсүнчү. Меники эле экен десе, элдики деле бар экен келиңиз. Ай, Үсенбек ушу эшикке чыгып эле күтүп эле. Шашпак. Мен конок барарда бул деген шаштыра берет да, эшикке чыгыпчы. Мен кетет. Турганда урушпай элечи. Урсуп көрүңүзчү. Бүгүн оюнда кутуласыз, ошо кайра кетти да, репетиция кетти. Кудай ата, Кудай ушундай айымдар көп болсо экен, Алла келиңиз. Ай, Үсенбек ушу сени шаштыра бергени эле жаман да, шашмадың эле. Эшикке чыгып эле кечке шаштыра бересиң, шаштырбай жүрчү. Баракен, болгон эле кемчилик ушул. Кол чаап коелу. Ушундай айымдар көп болсун, бата кылып коелу байкелер. Эң байкелердин урушкан сөгүп ийке жок, мен жооп берип калбайм. Сөккөнүңөрдү үйдөн кылгыла, башкасын айтабыз, кеттик. Ey Büküntay! Kayda vardın. Bak hava kirvana çoluğup, cüskrandı başladın be. Ebe aman sen gel. Ben seni gütem. Байке, жашоо кыйын болуп калды, бирөө койбосоңуз болбойт. Кол жаап коелу. Асанбек байке, азаматсыз, бериңиз, эркек болсоң шок бол дейт бар. Байке, азаматсыз. Эме жайлоо экен, капталдап барып турабыз, урушканды көрүп алгыла. Бүгүн жайлоо эмес, кыштоодой болобуз экен. Ай! Kayda diyorum ya. Bu takımların açta yüzün çayda tamam uzaklara temsili böyle götü ortakta böyle ayıp yapacağız ya. Ay, bereket. Жайлоо. Siz ömür uşu көргөнүңүз билесиз. Үйрөтөйүнбү? Мен билбеймин да. Мен билбейм, анан айылма сурап көргүлөчү, урушкан кандай болот деп. Тамаша. Келиңиз, я. Билбейм. Урушкан сыяктуу айтып көрүңүзчү жок дегенде. Ай, мен сени жакшы көрөм деген сыяктуу деп бирдеме кылыңыз эми. Бүгүн урушуп көрүңүзчү, бүгүн уруксат келиңиз. Алмаш, мен сені жақсы көремін. Қайда жүресің? Жұмыстан келсең жауап келсің я. Қайда кеттің әлі? Келдің бе? Батырақ келмейсің бе? Болду. Баракенди кол чаап коелучу. Силердин жашооңуз скучный, ушуну коюп койсун. Урушпаган үй бүлө скучный болот. Тамаша, Кудай куткулсын. Эми мындай кылабыз. Апалардан баш. Жалымна, окуй жалынып көрүңүз. Кеттик. Байкаваясы ойунду, байкава сапка кондумду. Асаке, сен күлгөн кезде каптырып, кубаттап күлбөй койдумбу. Сен күлгөн кезде каптырып, кубаттап күлбөй койдумбу. Ай, баракенди. Баракенди, азаматсыз. Негизи аял кишинин амалы 40 эшекке жүктөй. Ыр менен утулуп кеттиңиз ширкен. Шайра падасыз ба? Ооба. Эжеке, мен баатыр эне жөн киши эмес эм. Келиңиз. Баатырлыкты көрсөтөлү. Мындай эле баса берейин, шактабай. Шактасаңыз деле жакшы, өзүңүз бериңиз, мейлемиш. Жайлошкандын ырыдай. Колдоп туралы. Жайлошкан жакшы турбайбы. Жайлошкан жакшы экенине мурду бир айбы. Ана мен кишинени кантебей жакшы эле көрүп, кантейин абышкан. Ушул пенденин башынан бир тал чач түшсө, башыңар менен жооп бересиңер. Баракелди. Эми жакшы сөз айта аласызбы жок дегенде. Кел салмашчы мен. Какшы эркелетиң сени. Үсенбек алтыным, балдарымдын атасы, камкор атасы, тапкычым. Тапкай калат дейт. Жаным. Сүйгөнүм.
Мен сени жакшы көрөм. Бара келди, кол чаап коелу, кол чаап коелу, кол чаап коелу. Рахмат, рахмат. Апаларга кол чаап. Өзүңүздү кыйнап айтыңызчы байке, мен кеттик. Ey altınım, benim çürüğüm, o benim süygönüm, ben seni türlüksüyüm. Günüge kız kesinde kavlansan, ülkeden oşunday kavlan. Kol çağır koyalım. Kızın var mı canım? Ay, Hasan Bayke, söz çok eski. Söz çok eski. Bala kesinde de şunday olur mu şey ya? Kanca kız aşık oldun arada, kol götürmüş. Bir öyle, o bir bütçeli yapıdaysa kavaldı. Daha koşulu otur kandidatör olur. Vaqtılık ez, 6-7 kız. Azır kançası gelbey kaldı. Mümkün hem Kuday saktasın, bro. Kançası atprafka olgundur da var da. Gel bizler. Brigadir olup çıkın. Gelin sen. Mışığım bütün. Hoppa. Oyun sağın uyun. Benim benim tücüdüm ama. Turan ayttıracaksın. Rahmat olsa koyalı, Cayno ikizge rahmat, rahmat. Bara geldi. Yine üçe payken zındrap kana жүргөнүн көрчүлө мени жакшы сүйлөгөнүн бир көрөлүчү апама. Кандай бир тилегин айтар экен. Кеттик. Алтынım, берекең, сүйгөнүм, алмашын, алтыным. Көкөңөрдү Рамия менен Жюлеттен кыраңатуу керек. Болчу апайым. Чоң рахмат.